Okay, ngarod, datay niti makadong oras, iti programa na poluan, Adda kami Manen, dahil nga po 98.5 IFM Cauayan, iti idol tayo nga FM, kahit kung natin iti idol tayo, ayan, thank you, FDD, I love it, kung ni Kabagis Lani, Toledo Salcedo, iti LG Ramon Isabela, kahit na, ni Kablaawan, siyempre, iti kapatpada ng HRMO, nga kaano lang apong, nag-meeting monthly meeting sa Jai Water World Resort ni J. Ramon Isabela. Aglalo kini manang training karyaga iti administrator and of course HRM officer iti Quirino Isabela. Good afternoon kada kayo amin dito Apo Quirino. And manang Edna and the manong Elmer of Iwa Beach, Hawaii is also watching. Good afternoon kada kayo. And Freddy Aquino Dumalig is also watching. Freddy Lee Aquino kuno na kuma. And kung na po dito yung official website iti IFM Idol, pabati nga family Tamse dito sa Luna Isabela. Kung na ni GBF Ejo Tamse and Roan Robles, hello Idol, pakablao yung man nagijay family ay nalpasa dito tayen. Tamani Jaya Kumu ang adanan Isabela. Ng pakablao ni Bonnie Tamani ditoy Taiwan. O kita nyo mo talagang international dagiti messages tayo. And Morris Herrera Taberna ko na Idol pabati man dagitoy duwa nga agkasangay itang aldao iso ni ayatak ng asawa ni Mrs. Sally Taberna ken kastamat ken kapsat ko nga ni Narciso Taberna ditoy Rizalona Alicia request ko man tayo bilit ko kung na Idol, thanks kung na naman ni Morris Herrera Taberna. And last but not least ni Ricky Abarquez sa Pagirigan. Good Sunday IFM. Greet ko man anak kong Zyril Ann ken Zyrin K the Ilagan City agyaman nakapo. Nya ke triga mga panangibalik sa giti nagnagantian na kiparparigatin nyo isuda. Anak ko na natin official text line balong. At to yan ni ano mo talikod ang kamera. Magandang hapon po, pabati po Jose Rito Borja at Judy Ann Asuncion Agar ng Santiago City. Maraming salamat po. Magandang tanghali po, great kumanti family San Juan Ken Martinez dito'y Jasa ni Chag Isabela kan request ko jay kantanga sabon. Thank you po and more powers me Ronaldin San Juan. And kunan na ni Rose Ann po na po komuton. Kasi nung isubli lagi din napalapas na yung cellphone. I-slide mo na siguro. Pangatawin no. Pababa. Awan madina kaya. Awan na, kung maisubli, nakalak siguro. Napalabas na yung cellphone. Mga idol, sa wakas naalak matlang to'y number yo. Pakito karman jay, bill late. Mga idol, salamat. Boyski pala ng Villador Reyna Mercedes. Wow. And Harold Santos na yung Bangal daw. Manong June, watching from Madela Quirino. Request ko man dati long distance nga ayat. Ididikar ko kini baku ko jay kwait. Oh, talaga nga nariga mo tadi long distance nga talaga. Mas laki ni John Mark, medyo adayo di girlfriend na. Ada yung apa nakita. Apa kayang tahan ka tumaldalaw balong reality man agtungtong taong basit. Ipod naman dito marinam. Apay tahan ka unay nga agpaspasyar sa jay. Ayan ni bagot mo. Mabuti nga baka mahuldapak. Holdapar ni bagot mo siya. Maday. Kasi karon na kasama ki ko, di ba? Ko sinanta mabuti nga. Apay ngarta mo iyaban suna. Nga. Ibalay iyabam latanan mabuti nga pagas jay. Apo kas na daw mahultap kanyang balong. Damay! 500! Diyos ko. Di sopay aja 500. Sopay. Ang Diyos ko. Nasina mo mga delikado dyan pa na. Mahagitugtugot ti kwartan. Agitugot ka ti playman. Ito na maaral ti kwartan. Ako kaungo daga kita nga dapat. Okay, kahit kung mga ganda, iti version mo man iti I told you so kung mano matandaan ang pera di Kim. Sige man, i-play man. Baka makapirate mo dito eh. Okay na pitch mo dito. Okay. 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 Ikamurte ko na kansyon mo. Ladies and gentlemen, John Mark Pastor with his song I Told You So. Bye. Carrie Underwood. Carrie Underwood. So, natin nag-version lang dito. Daw ka jowet na dito eh. Jowet naman.
Suppose I called you up tonight and told you that I love you. And suppose I said I wanna come back home. And suppose I cried and said I think I finally learned my lesson. And I'm tired of spending all my time alone. If I told you that I realize you're all I ever wanted, and it's killing me to be so far away, would you tell me that you love me too? And would we cry together? Or would you simply laugh at me and say, I told you so? Oh, I told you so. I told you so that you'd come crawling back and asking me to take you in. I told you so, but you had to go. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. If I got down on my knees and told you I was yours forever, would you get down on your stool and take my hand? Would you get that old time feeling? Would we laugh and talk for hours, the way we did when our love first began? Would you tell me that you've missed me too, and that you've been so lonely, and you've waited for the day that I return, and we'd live in love forever, that I'm your one and only? Or would you say the tables finally turn? Would you say I told you so? Oh, I told you so. I told you someday you'd come crawling back and asking me to take you in. I told you so, but you had to go. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. Nagtupay ka at kaya nagliday nga sonata. Ayan, damot ti version may ako di first album mi dita ket iti paulo na kanyami ket gunggunam ngarod iti oras karo ba 1:15 ti malam. Ajay lang kasi lang ti time check na. Nagababa. Okay, that time is brought to you by, ano ko na? ACS Manufacturing Corporation. Nagmayat na. ISO certified world-class quality. ACS! Mayat sa. Ulitin taman. Iti oras karo ba? 15 minutos kalpasante 1:00 ti malam. And time brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Mayat sa DJ ICS. Hanyang kayo itong patugtugan si kami turot at agkas dahil.
Okay, kaara pa dito kaya mga pangablaw ito palong. Kaya may mga ipakaamo kakaaruba nga dumdumweg itatanga kanito nga maadaan tayo ito apo ti singing contest. Ayan, ito'y programa tayo mula alas 12 hanggang alas 3. So for the first 2 hours, iti Adda kami manen. Of course, your request and dedication. And then iti remaining time will be our search for the next YouTube sensation dito apo Adda kami manen. And kadota ito ni Kabsat Marvin Agne nga mga administer dito nga singing contest. Ayan, napadasin tayo man diskubre pa apo tinalaing kung mansyon ito'y di paar tayo. Ngarod. Text line ng Idol, gandang tanghali, pakibati naman sa kami dito na madamag paturog. Tidwa nga anak ko nga talpang. Po, Diyos ko. Idol, boys pala ng Villador, Mercedes Isabela, malakas kayo dito, Idol. Salamat po. Ayan, pabati po, Bareng family from Cabatuan, Isabela. Inaga po kini Rose Ann Bareng and Victor, manayan ko na to. Hello. Ayan, ulitin tayo, pa-shout out po, Bareng family, kuna naman. Ang galing-galing niyo po kumanta, kuna na. Ulit-ulitin na ni Rose Ann Bareng, iti pangablao na. Ayan. Kuyang. Sir, mga idol, nga gwapo. Nagas naman dyan, bukal-bukal, from Bong, iti Bakulod, Cauayan City, at timat, Facebook Live, na pangal daw, manong, Jun ka natin dyan watching from Santa Isabel Sur City of Ilagan. Di pa matanda na may salaing iti kwata ngamin. Nagkulit ka. Ikas-kas tam na tadagitan. Okay, ay, apo. Okay, kung na naman ito ni, nagbunga ti iliw. Maday, si kami ti kuskusto kabsa tanga dayta. Okay, adamo dito text ko apo. Good ka. Good PM po, taga Santa Cruz, Zambales po kami. Avid fan po kami na hindi nagsasawang makinig sa programa ninyo. Pwede po bang mag-request ng favorite naming sonata, Oklahoma Waltz. Salamat po. From 2653. Ay kat, isagot na mo din dito kinikab sa charity liyan sa dito ti favorite na ati Oklahoma Waltz. O nga rod, tumaadar tayo apo, tayo tayo salaan iti may sakadag iti kaimasan nga iapli-aplit apo no dati ka partner mo. It happened in old Oklahoma one night with a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night with a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune.
need to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Kunana ditoy, apo, ada ko na yung microphone ko. Dada, kunana toy ni Ricky Abarquez pagkirigan, kablawang kay man, idinaragsak ng alaw dita, nakaayan nyo. Nakaayayod ako na nakaayam. Dagita kang kantayo, kablawang met ni bakit ko, dijay Salmia Kuwait ni Annalyn Agyaman Nakapo from Ricky Abarquez Pagirigan. And Roel Adriano, gandang tanghali po mga idol. Nagwapo, request ko mo, the Jay Sulan na kunana, but that was already sang earlier. Kapsaat kita. Tapos special text message sa ito'y nga nagapo iti may isang pagkayam tayo nga dinapay na sarasarakan apo iti nalimbong kapanunutan inggan katakan ito. Agpalpalailang pailaang apo lagiti kinarga iti utak na iso nga kunana. Hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Nagtaer kayo man dita ka wesyo kunana nga haan ko sure no anya nga kolor dayta. No purple, lavender, no violet. Malagip ko sa joke ni Felix idi about violet. No haan mo kano kursunada tay imuna aginatang mo gamit I get you violet. Iti aero kadikit iso de jay galvanized iron sheet nagpa-check apak gayam ket kunana jay doktor nga adda kano aero deficiency. Iron de jay. Iso nga nga nagtilan sa adi uno kano. Ay basit deta kabsat para ken ka dahil tatawin mo nga nasusurukin ng 50 dapat tagay di 4 titinil-til mo nga lansa. Di 5 siya. Ampay ano medyo nataengan. Ajay pa di ko kangay. Ajay concrete nail. Ano nataengan talaga di mismo martilyo kumatikan. Anyway, thank you for keeping in touch Dr. Emil Castillo iti Ramon Isabela. Doctor of talagang isa tiyawag na kanya ng doc na Facebook si tate nang iko aja na si tate nang ipauso nag-awag kanya na doctor. Okay, dagiti pa ito mga pangablao balong. Once again, i-announce mi apo may kayon to audition. Ito maaman yung tulo ka ano ti audition apo ta karon tayo iti search for the next YouTube sensation dito apo Adda kami Manen. And this will be brought to you by our friends from abroad. Ato ting namin tiket nag-sponsor nga makangag pa kaya kita do mga talento iti Iloca iti Isabelino iso nga nagpa search da yan kaya oray taga saan kaya nga taga Isabela no lakit ti amuyo ti kumansyon ti Ilocano. Good PM mga idol, kablawak man amin ang Pancho family. Sir, Bugan, Can de la Cruz, request ko, sir, can be with you tonight. Hi, may Pancho, Tibuyon, Cauayan City. If my love. Pwede ba ti agkablao, sir? Wan, mabalay. Kablawak man, dagiti patang nga obra, dito ay REG, Gasoline Station, Tibinito Suliben. Request ng man, jay, sirok ti Pandiling. Kinalalakim nakadulin. Kinumpleto na kaya. Aha, mga idol, pakibili man dyan kanta nga You Are The Reason, Orayag, Agyaman, JR, ato iti Paliweg City of Ilagan. No mabalbalin na po kami kumansyon ti English, tama copyright kami apo. So dagitay lang original apo nga songs ti FDD, plus other versions of Ilocano songs iti income kansyonen iti live. Ngarot as requested, ito yan apo, tayo sirok ti Pandiling, kinalalakim nakadulin. Hello sir, JR Abelia. Nagtarakin pukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagdakal tamasels mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandakalis yan.
nunag na kanti kaadwan, talyawan tatapos turan. Kaadwan, ababai arapa abda katrabiin. Day tamat, jo apagim, kaay ayuda apirmi. Ngeman yan, akigtut mi, ilaing mo anang pili. Sinarak mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ke nagsagad, agpisok ke nagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipilin. Adu kanut pinaspasangit mo, inararam sa pinanawan. Adapay di nagsamal na mati nga ikalaysan. Alig na paykat na dalisan, inalampay aninan. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na baknang. Sino ipandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ke nasagad, agpisok ke nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipilin. Nagmayat, abuya, entabagin pa'y di agpalingken. Agugas, tinanganan, ke nagsibog ti mas masetas. At damit ay makibarbartek, kangin kelaat nga agtaray ka. At daytan titudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ke nasagad, agpisok ke nagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipilin. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ke nagkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansya ke nagsagad, agpisok ke nagdingding. Daytat naganap mo, iti ka pipilin. Daytat naganap mo, iti ka pipilin. Daytat naganap mo, iti ka pipilin.